Üç alışından kol sanagan Esenkan eli büyük bundaydı. Manas деген оңай iş емес. Manasты soymasa sizin cebinizge taş büyüdüreceğiz. Şartı bu, mınday. Egerde kim Manasты öldürse altın tacı giygizen, altın takkan giygizen. Kalmak menen Mangul'dun bir çoğun kadrin belgizen. El korkup özüne aylakıların bilmek. Oşonda Esenkan oңайып mınday dey. Ablan Manaska kabılganlar türüğü kalbay. Oşonluktan Kırgız'dan kalmalıp kolga düşürüp gelgen kökçe köz mene köz kaman, jeltiyet mene çangdayak, orazon beşe barsın. Oşentip deşö Manasты soyup başın alıp Esenkanга belek kılıp alıp gelүүгө u jalap ant berişet. Ant veririz. Manasты öldürüp ant veririz. Kafamdın su kuduğuna barıp sıyınışıp bizi öldürer uğdan alıp yolga çıkışat. Köz kaman Manaska kaç beret. Ablan baba, dağıtırım. Sığıvızsın. Orozdu Bahatır olganda tentip ketkenmiz. Arağıtay manduğunun badaсын bağıp kum gördük. Baldırımız çorudu. Kopana soğuk korudu. Almaktan öşte alamadım. Emi tozup, bozdop, tentip gelatağız. Mayım ketip, soğuk kaldı. Akıl kaçıp al getti. Karıp da, ölüp da ketip baratam. Ulamadan ulap, özünde izlep baratam. İnim, hem özünde hayırdaş. Bana, güldüm bak. Hep yeter. Alardan aram oyun bilbegen Manas kulüpten ulo baylatıp Baklan kozunun etin başın kaynatıp solsup alar. Dolbal kumda hatırlar. Dolbal kulağına nokta. Oşanda kök çököt mintip baylar. Eldi karasan degende közübüz kaynadı. Bizge cay ber Manas, tomuk et, ton ver. Çöçlük et, tay ver. Açkan kursaktı toygus Manas. Sen düşman menen salgılaşıp atkanda uçkanga kanatın mı? Manastığın bilgizip, tonsuzga ton giygizip, atsızlarga at mingizip. Anam köz kaman Manas'ta aytar. Manasım, sağa gelgende abık elek semirdik, açar elek toyunduk, beyni jetildi, ketilgeni jetildi. Kalmakta жүргөндө катынча жүгүнчүк элек, тилегенде Кудай берди. Башыбызга азат конду, бирок көк жалын кантип жүрөт деп келип көрбөдүң. Жаныбызды тартпадың, ашыбызды ичпедиң. Баягы ит ичиндик бар беле? Көк чөкөз тура калып, 40 күн айтылган уудан кесеге мелтиретип Манаска куюп берет. Көз каман аны ала коюп, Түз бир туганым деп сунат. Манас аны ал ууну алып арам ойлобойт. Манас ичкенде жүк түшүп төбөсүнөн тик түшөт. Ошол убакта акаяр келип калат. Батырым менин да айт болду экен. Manasты улантар түнү канекей жаман түш көрүп, уйкусунан чоочуп койгонот. Бир жаманчылык болоорун сезет. Ошумдугун бургур, бул кандай түш? Мен кандай түш көрдүм? Бул көз камандар жөн келген жок. Булар Манасты жайлашат го. Кой мен Манас ортосуна барайынчы. Эжеден келген калмагын, байкап келди сырыңды, араңдан кылып агамды. Одарып кетсем жаманат,
Айкөлөр сага аманат. Белмен бүктіп алып кет. Ошентип Каникей акулага менип Манастын кузгун жетпеген толгун алкарып күн дарылайт. Ал көз камандар болсо Манасты өлдү деп ойлошот. Бирок Манас 41-күн дегенде айыгып өз атына минет.